Akwantaka chekwa bia. Nasa kwada chi bia wo bai mebua. Ban fonya na ewu no. Empa ji bebi hyiala. Fa obo. Ajima kwadu so. Akosa bofo je so. Akwanta na tisai. Ha krachi. Akwanta na. O ma mwai. Minya ni pana. Akakura boni wa asumadi na wa se nenyo. Yesu nyinyina Yesu hwo. Yifru aso na minya kwan. Wa suso akulo osi onokobuni. La ilaha illallah. Mimi mflongo. Nanka desai. Umwa dio. Ah, umu nipa. What's the say put in your Mr. Wo. What's what you? Sabe pema. Wana panwe. Una kwana kwanile kasa. Uti bana me. Mr. Atu oni mu de wo kan wo se agro na oni. Asewo. Wa ha krai mma ja wo ba no. Mr. Nja na aso Mr. He wa me bua wo. Ni yan mo fe. Mr. Wo. Kan kwa dem. Frako. Kan kwa. What's that? What's it? O si anshi wata agokura no se anshi mi hu bi da. Who's it? Oni mu nyansa Mr. Oh. Mr. What's that cross in Canada? Si anshi se banji. Ate Mr. Facha bi won se wo sha. Oni mu nyansa. Sa wo so sraka. Won da hwe ha fa. Won da hwe. Me mate me hwe mi hu. Me hwe mi hu. Aso akonwa wo. Men tra se kura. Na mere we. Esi adwiri ni nanfofo bi ba ha no ne o mo pie Mr. Wayne pie aso Mr. Trase ma me wate. Men trase ni abe atsi men trase. Mr. Wate. Me ko ba so mle fi. O ma ko ma fo. Ti anu mra ba. Mu ba che ban se siri panyi kasa. Oh ene kasa. Mr. ne be kasa. Woni ne kasa. Aso me ne be kasa na me nya aduane si wo Mr. O. Ye bi so mami. Mate. Mo akoma enko fe Mr. Why? Enka te kwan ne kwadu. Why? Enka te kwan ne de. Kwadu. Aso aduane we de anu odin o. Me si mi nchiri hwe ji se wora ba ne kwa meka ma hwanse be kuma ansa. Mate. Ane e ba aba ye o. Mate a. Se mi ka. Akwere pa. Papa isu oni abutu. Akwa ti ba se kene ja phone no be ye o. Obenyina ba se kene ja phone. What? Ana ba o mi asa kwa na no ya. Ana se dum gatia. Gana mu no wa no ya. Ndo ya me yo. Ebusia